myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Anjir, lo bisa nih acara liburan di hari tahun baru. Yes. Sama teman-teman, kasihan kan kamari malam tahun baru uing di aya Ngecampnya di komunitas Baraya Adventure. Kemudian NTG kan kemana kamari teh? ke Pangandaran. Pangandaran. Baru dak uing can diajak liburan. Alhamdulillah ayeuna uing ngajak sebagai teman yang baik kan. Mengajak teman-teman liburan di wisata yang sederhana tapi insya Allah lah berkah gitu nya. Amin. Nah iya alat-alatnya orang mau kompor, mau mie, gas eta teh nu dikeluarkeun teh gas. Gas, ya komporna, ya beas. Jadi orang masak yang barudak. Masak. Sebagai teman yang baik kita harus mengikuti. Ya, bebas. Tuh guys. Di biaya masuknya juga cuman ini enggak terlalu mahal di sini. Nah ini. Dasar si Pepen mau mengajak liburan ujung-ujung mau dibawa ke Lebak ngusip keneh baik mesti aing geus bingung aing goblok teh. Ngomong teh liburan podol lah. Ngomong nah liburan ka dieu ka Lebak nyesep dewek namaheuna ka gunung. Urang dibawa ka dieu rek naha ieu. Balik ya. Mana kaya nak kieu deui. Kawasna hiu ieu. Aya hiu di itu teh di bawah teh. Namun ayah hiunya berarti hiu tawar. Pokoknya kampret dah si Pepen dah. Si Pepen terbalik pisan di jelema. Ngomonganna liburannya ke pantai, ke hotel. Aing tinggi siap-siap renang di hotel anjing. Aduh renang. Ujung-ujungnya dibawa kana ke si Lebak. Ya becek, ya blok, lauk tenang-tenang. Cewa aja si Pepen teh. Kieu wae liburannya. Bosan aing kieu teh. Duh aing mah boga baturan nipu ka aing anjing ngomong ulin bawa ka hotel ka pantai disiksa di dia ya. Loba reungit, lauk eueuh. Hirup. Mantap ya. Boy. Aing tangkep teh ngilu-ngilu ka dieu teh. Diajak usaha. Tah. Main korban deui. Heueuh jelema teu pugu alur eta teh. Aing setelan geus alus. Heueuh aing ge tah. Aing sih geus apal. Niat saya eta mah kitu. Mana geus setelan alus. Oh, make sepatuna aya di eta. Jadi kumaha caritana? Cerita nama kan rekreasi ngomong namanya. Terus? Nah, wet dibawa ke dia gitunya. Emang gitu arananya. Ka gunung ngapain ke gunung nyaho? Jeung si Oni. Nyaho si Oni dewek. Nyaho. Kan friend.
mantan asak lah. Barudak teh bahagia pisan di bawah liburan ka dieu aing. Nya aing udah selaku istilahna jiwa sosial saya ngomong Indonesia deh. Jiwa sosial aing tinggi. Jadi arana ka babaturan mah kudu bager gitu nya. Yo aing masak ya bisa tare asak ya. Oh, mantap lah. Mana sih? Oh, Pet. Woi, Pet. Dia. Adik. Cuma bahagia tuh diajak kuing liburan kali teh. Bahagia. Intinya orang mah dong sampai wing liburan mana itu liburan gitu. Baru daki sarua gitu kan butuh liburan. Nah, ini sebagai baturan lah. Ajak baru dak nonton liburan tahun baru bareng-bareng di dia. Ngecung ngesepnya. Geus menang ka dia, Dek. Geus lah. Duit beak. Lauk teu meunang. Aing mah goblok deh. Geus lah. Balik wae ke carana mah. Itu siapa yang ngeganggu berup teh? Ben. Ai maneh di penta duit jeung si Pepen seberapa, Ben? 50.000 aing mah ku si Pepen teh. Aing ke 50.000 nah gitu. Sarua. Gocap. Kumaha. Cepet. Geus lah. Iki carana mah jalan wae lah si Pepen lah. Kia bros. Mana bentar duit penting. Masih anjing. Kena duduknya Mas? Tuh 2 3. Hulu kan dia ya. Yo. Hulu gitu. 1 2 3. Anjing. Goblok. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuhe Channel.